Thletu te in zawa in chi bai vekule viewers ten Kim Seron le Kim Soo Hyun te chungchang update turin min ti tlat maya tun chungchu ka thuisat bel ang te ka lor khom thei chin karon soile dona engpo chuni se recording le editing ti lampang hi mani chuwa khoi ni hi chuanin ti zung hi har china kan han post ve me chon thu thar te po lo ni to lo mai theya in sheda ufur to jok mai thei engpo chuni se atop thleng in milo ngai thlak sak ve le phot don nya ole Kim Soo Hyun agency gold medalist lam chuan atopa Kim Seron nen anlawin ngai zong chin nge ti chu anon sei veta a unofficial statement na anon confirm veta ni kan sha cheu to angin kumsang ni somni pali march kha khan Kim Seron jok chuan Kim Soo Hyun nen anin ngai zon lai an khalak dun kha aron post khani a Kim Soo Hyun ana message le call te a chan du lawa wang le angin lom na te anga isak du lawa wanga Kim Soo Hyun le a agency gold medalist te attention anei theina naron post khani a mase khami chum khan Kim Soo Hyun te lam chuan dot ron soi masa in anin det ngai lo thuanon soi khani a chutyang zonga Kim Soo Hyun te lamin anon soi tak sia chuan Kim Seron chu Kim Soo Hyun lar khelna na ron mantum angte in an pu na sat le a an be na sat phani Kim Seron chu mi zong deu thoi nan dem pha a mase hetia Kim Soo Hyun le gold medalist lamin an lawin dei chin nge ti anon soi ve le sia wang hian dot soi jok chu Kim Seron ni lavin Kim Soo Hyun te lam jok an ni ti kan lo she thei ta ni tin mitam jokin kan lo la she lo mai thei gold medalist nei tu hi Kim Soo Hyun cousin Lisa Rang mani se gold medalist CEO ero Kim Soo Hyun hi ani thunga kumsang ni som ni achang khan CEO din mun hi achel to ni in sha chan du chuan Google lama in en chang hal thei bokang Kim Soo Hyun te lam site hianin Kim Seron nen anin dei chin ti ron soi ma se Kim Seron chungten kumsom pangami lek ani lai changa anin date anga aron soile kumrup chung zat injui to anga an soi khachu dot ani anan lati thunga Kim Seron chungte chuanin November sangni som panga achanga July sangni somni pakhat thleng injui angin an soya ma se Kim Soo Hyun te lamero in sangni som pakwa achanga kumsangni somni chung chau injui angin aron soi ve thungani tin Kim Seron chungte lamin thalak anon pho chwa te po kumsangni som pakwa sangni somni inkarami ve kan ni anon ti thunga Kim Seron thalak ron post kha achungte lam kha chuan kumsangni som paruka anlak dun angin aron soya chuti lai chuan kumtling lo alani nge mase Kim Soo Hyun te lam chuan chu ron soi fia vele in kumsangni som paruka lak ni lavin kumsangni som ni ami ani anon ti ve thungani Kim Seron chungte chuan thudik lo tak an thedar ni nan soibok kumsangni som paruka lak ani thailo shim ti fia nan gold medalist lam chuan an thala ka Kim Seron kor ha kha kumsangni som pakwa June tha a release chawani anon ti a mase Kim Soo Hyun te lam hian ronin soifia tum viau chin mase a har sa ve tral mai thei a chan chu aronin soifia na te chu afia tok lo ti proof na turin Chinese media lamin thilhlui hai chhuat thar anon nei ve zel boka tin thilan lo chui pe ve viau boka an chui chhuata chu khata Kim Seron kor ha kha sangni som pakwa June kha release chau ni lavin kumsangni som panga po Kim Seron kor ha kang kha chu anlo ti chhuak dai to ni ti anon fia vele ni Kim Soo Hyun hi Korea rama ma in China rama fan sanga zo kan ti a China rama hlotlin ema wanga hetaron lar chhuak khat thei hi ni an ti hial bok China rama hian fan base lian taka nei boka mase hetia dot manga statement ron chuan shemi alo ti anon lan chian tirtak nuwa hian a Chinese fans tam takin an hoisan ve ngalani Kim Seron nen an thalak dun zan ni nge alang a thalak dang anon hai chuak vele boka chuta chuan Kim Soo Hyun po akor hak po ain ang chia asam ti dan thleng in nang bokani chu a thalak chu Chinese phone brand pakhat a promote sakni ami ni a chu kumsang ni som paruka mi alo ni vele zel chu wangin Kim Seron nen an thalak kha kumsang ni som ni ami ni lavin kumsang ni som paruka mi ani zo kang ti chumitam takrin dan ani ngal mase Kim Soo Hyun po offense lam hian an chan na sa maya milara ni wang mayin kor hluya ha thelo bik tinan chang lai nem an ti sak kor ngai te po hanon ani ve theya an ti Kim Seron chungte lamin Kim Soo Hyun te lam dol soi she lo zia lan ti ran du a an mual phau na tur thup na tur ani don phot chuan ti shi an nei ei lo ti lan ti ran du bok chumia tan chuan Kim Soo Hyun chuan kumso pangami lek me chia po ade she lo ti fia nge an tuma chuwang chuan Kim Seron nen an thalak hlui te po anon mang chin ani
mase Kim Soo Hyun te lamero in thalak te chu Kim Seron kumtlin nu ve kami ti in anon tangve tlat thungani kha Garo Sero channel nei tu Kim Se Ui chuan Kim Soo Hyun te lam chu a warning to a dot manga thudik thubbo an tum zerani chuan fin fi an dang tam tak te po pho chwa zel tur kan la nei tin ron soi chin mase khatya ron soi tak nuwa po khan Kim Soo Hyun te lam chuan an thu soi te kha thudik tok lawani dot manga in pu mol phona ni ti anon soi zel awang khan Garo Sero channel lam chuan tu man an la mu ngai reng lo Kim Seron le Kim Soo Hyun te thalak anon chhop chuak thar le a Kim Seron chung te lam soi dan chuan he thalak hi kumsang ni som pasari January thala khani anon ti chuti lai chuan Kim Seron chu kumsom pasari mi ani to a Kim Soo Hyun ro kumsom thu matling chep to he thalak hi Kim Soo Hyun chen na ina changa hlawak lawala ka ni a ma se Kim Soo Hyun te lam chuan anon phale kumsang ni som hniala ka ni e anon ti le ni ma se thil hlui hai chwa lama expert tak kan ti don nge he thalak ka Kim Soo Hyun interest dan cha ma se pun dangalak zok thalak dangaron hai chuak vele a chunga thalak an hai chwa sakte chu kumsang ni som pasare mi ve tho alo ni le ngal chu wangin a hamakani e Korea te hi chu abik takin toxic fans kan ti ang chi te heng ho phei hi chuan in thil lui hai chwa hi an ol samzia in sha chian karing abik takin shippers phei chuan thil te nau te pu an mu thei em maya de lulu fans ti ang chi hi ni ma se thil hai chwa lama hen an chak phian K-pop fans inom karinga ka soyom zia chu in shat mai karing Chinese media po het yang lama hian in an chak viau maya chu wangin Kim Soo Hyun te lamin kumsang ni som hnia mi zo kani e anon ti apiang kha chu kumsang ni som pakwa kumsang ni som ni ti vele lak chu awani chi along mel si ve ti theitur thalak lui ang kha aron hai chwa sak vele zel box ni aboy thak chin te e Kim Soo Hyun te lamin Kim Seron chung ten thudik lau tak mangin an pu mual phau anga anon soi nuwa Kim Seron chung te lam chuan Kim Seron kumathlin ma da in halawin ngai zong to ti fia theina tu thil dang aron phau chuak le a chu Kim Soo Hyun an sipaya training la ya Kim Seron tan liaw wa al letter thona ni a chu letter chu Kim Soo Hyun ja nge ni in kumsang ni som perian June ni kwa azia khani a Kim Soo Hyun chon a letter a chuan ani le tha akum ti alo ja thak pa wangin engtiknia thon nge engtiknia ja nge ti chu a sha thai bokani he letter a thon la hian Kim Seron chu kumsom pasari mi ni a Kim Seron hi kumsang ni July ni somthum pakhata piang ani wangin Kim Soo Hyun love letter hi kumsang ni som pariata zia mani se Kim Seron chu kumsom pasari ala pum miaw lo wangin kum ala tling lovani tin Korea rama phe chuan kumsom ni chu kumtling anga chiara ni South Korea legal age tivel hi chu Google lama khan achiang zo ka entur te po omreng bokani engpo chu ni se Kim Soo Hyun an kumsom pasari upa Kim Seron nen a letter thona chuan ka ngai che ka mangai che ti te aziak tela chu wangin love letter ani ti hairwala ni lo chu mai la ni lawa training na muna hun lim om le du om tak a man te a thil ton lim om tak te chu amane na man dun asak thu te po aziak tel boka Kim Seron chu Seron ni ro te na ko boka chu aka udu anani ti nan soi a letter thona thuthum tak atela wangin love letter ani nge anti a tin Kim Soo Hyun chuan a thalak chen khate po a thon tel bok chu mai ala ni lawa Kim Soo Hyun chuan Paris a omlain Kim Seron hena postcard thona chuta phei chuan Seron ka mangai che ti po aziak tel bokani chung thil zong te awang chuan Kim Soo Hyun le Kim Seron te chu anin koprum na alo rei to viau ti chu alan ti ran ti a ma se Kim Soo Hyun te lam sai te ro in anon phavele boka Seron hena ale khathon kha chu chian chatak in kara le khathon ang mai hi ani anon ti sak Khitu te sei kwal do milo ti su o chungkam kan chiam bok chi lova video han siam ve chuna hian ka soi fia zo tong lovang ti ka lau chin e maya soi fia zo lo ka hlau lutuk ta lama te po hian ka lau ti le do chin te po ni mai thei mi lo shithia mai te u ole Kim Soo Hyun chungchang bi ka hetia aron mol phau nuwa asum lag lu na peng dang chatak tak mai brand la tak som pathum vel zet a tho pui ta zinga pakwa vel zet in an tho dun na an ti top to a an tho pui renga ni chuanin an product in ator pha ve zel dona wangin an kan sel ta sup mai ni Kim Seron po kha kumsang ni somni pania amwal phautir khan a tho pui brand sang ten an tho dun na an ti top supa khatyang chia khan tu na hian Kim Soo Hyun po a tho pui brand tam zokin an tho hauna an ti top to ni mitam tak chuan karma tina soi saka tin Kim Soo Hyun chu Korean DD ti in a ming lem te po an phwa sakani PDD kha kan le sherengang chumo khatyang deuh khan an troll ve ta ni
March ni som panga khan garosero channel chuan Kim Soo Hyun thalak aron pho chwa bel le a kumsang ni som paseria lak ni in Kim Seron chena ina thlenga silai thalak ni in chuda chuan Kim Soo Hyun chuan t-shirt le boxer sawa ha a ki korpa ngai halavani garosero channel soidan chuan he thalak hi chu Kim Seron ni nu hian in pho chwa arem ti chia alawa Kim Soo Hyun ngai to awanga ni ati ma se ti hian garosero channel nei tu chon a pho chwa sak ta thowa garosero channel chuan in Kim Soo Hyun te lam sai chuan thuruk phumbo an nei te anon soi chwa theinan Kim Soo Hyun le Kim Seron te video le thalak hlui sang sang manga kar chu atumani Kim Seron damlaya amwal phaushep to nuwa ari ruha tibel chatura 1 million zasari petura Kim Soo Hyun te laminan nor char char angkhan garosero channel chuan Kim Soo Hyun te lam sai chu material sang sang mangin anor che vetel tel ani bera ngai dam delin in thil ti diklo tak tak te inon pom don nge thu dik in thup zel don zok thil tam tak po kan la nei nia ti na soi hial ani kha a soi dan phe chuan in Kim Soo Hyun private photo te po an kol ti na soi pia pia bok Kim Seron in nu po in afanu khan adam lain thu dik al chwa pui tumin abe ve china thu dik tok lo manga ahming hliaw na te zong zong chu thaire atum na sa ve china ma se tu manan ngai thadu ngai lova dot soi mang lar khel tum tinan lo be le zo chin chu wangin to na khovela om to lo ma se adam laia fight chwa tu ma lo be ve na sa chin thil te chu chun zom sak zel an du a ka fanu ming hi a chezo ngami nan sharing big ka phal don lo thu dikhi lang chuak vek ro se tin anu po ina soi hial ni video masalama khan comments na a tingi adam lai khan Kim Soo Hyun te chu an be mai lo tingi Kim Seron po in thu dik te po aron aw chwa pui ve mai lo tingi a thi nuwa chau heti hian achung te nanon be tak vak tin in soina sa hle maya ti khan in sha thiam de omai chu garing Kim Seron khan adam lai khan fight lo ani hau lo maya Kim Soo Hyun te po khati khan an thalak dun te po aron mang khani a ma se adam lai khan kumsang ni som ni pahnia amwal phona ti awang khan kumaliam nuwa po mitam tak chuan an ngei tlat to maya athu soya piang mai po khadot bek angin an ngai saka tin media lam khan an blog tlat ani ber cafe thok tu ringot point ming lem man ngai hel khopin om khani a side story al chwa pui atum ve na sa a ma se ngai event kha hlo thlot lavani Kim Soo Hyun ne anin kara thil om chin ti proof na thalak pakhat lek aron post po khan enge omzia thil in phung ro em ni ti lam ai ma in ama zo khan sir the chiam maya Kim Soo Hyun te lamin anin de ngai lo anon ti tak nu phei kha chuan mi do he la do wanga Kim Soo Hyun ron man tum tinan soi zui chiam ani kha khatiang ani to wang khanin Adam Lai Khan a side story ka aw chwa pui tum chin ma se a theilo ani de ber Adam Lai po khan achung te hian a thei ang angin an fai pui ve thawa ma se lam tang khan nei lo ani ber mai media lam khanin an nga event tlat lawa Kim Soo Hyun kha an king phame ulo ti la kan soi dik zo kang ma se a thi ve le mi nan nga event ta hloi maya mi khongai ron aron ni ta hluaya a thi nuwa chau a side story sha chian an chak hloma a thi nuwa chau attention an pele hlom si a chu thil om dan ani miaw wangin khatianga Kim Soo Hyun a pian cham kher February ni som paru khera anun na ati top te po khanin engamot tak chu alan tire an ti ni thu thar dang om le a chuan Kim Soo Hyun te lam hian Kim Seron nu chu mai chhana ngei ti ti puan du thuan shila garosero YouTube channel soidan chuan Kim Soo Hyun te lam site in Kim Seron nu chu mai chhana ngei mu a thil soi ho an du a ma se Kim Seron chung te lam hian in la chang le lava an lai ngai to mek ti na soi ni mitam tak chuan Kim Soo Hyun te lam chuan pesa mange mo a an lo thlem mai te po an hlawa tin Kim Seron po kha Adam Lai Khan thil zong zong nal ngan taka a soi theilo nan gold medalist namin an blackmail china ni kha an ring ta berani achan chu garosero channel soidan kha chuan gold medalist lam Kim Soo Hyun te lam chuan Kim Seron ni pa chu voi tam tak an kol china poisa manga thil chin fel puan tum chin tinaron soya ma se Kim Seron ni pa chon adu lavani ma se mi puilam chuan Kim Seron te lam hi an chang reng bik chuang lova Kim Soo Hyun te lamin Kim Seron pa chu an call fawa an bena savia vani chuan an call history te an text message te po le thil dang dang te po fin na turin ron post wak ula te po an ti veni ma se garosero channel chuanin a tul hunala man tur la post tur atan chutiang thil te chu ala khe ka ani ome ole thuthar dang le a chuan Kim Seron diary chung chang ani a Kim Seron diary a chuan Kim Soo Hyun nen November ni som pakwa kumsang ni som panga achanga
July ni sari kumsang ni somni pakhat thleng in date angin Kim Seron chon adairia achin chia anti a middle school akal lai chang ektola tak khati lai kum somni pasaria upa Kim Soo Hyun adai thui adairia chon alo ziak thlapani press conference a Korean Celebrity Suicide Prevention Association na an head Kwan Yang Chan chuanin aron soi chwa saka Kwan Yang Chan soi dan chuan hedari mangringot po hian police ne na ka report to ang mase Korean Celebrity Suicide Prevention Association head kanina angin kati theilau thung atini Tingara sero channel nei tu chuan viewers ne na in ngai zong chin reng si chung khanin Kim Soo Hyun chuan anin date ngai lo tin ron soi khani a nuwa anin date chin ngei ti aron soi le thobok si a khatyang vel chang ringot po khan tulam sai zokin nge thubau du ne ya tulam sai zokin nge do soi shelo chu in sha thyang ve mai to karing aron ti ni ole khati zong kha Kim Soo Hyun le Kim Seron te chungchang bi ka thuthar ka sha the ang chin te chu hani a atira karon soyang khan ka post me de chuanin intan thuthar te polo ni to lo zo mai theya ka ti kha min sha sakreng ka be se dina top khanan te po ni se han soi fya ve du ka ne ya hanin soi fya ve du ka ne ya abik takin milar chan chin soi hi chu soi dan thiam te poi lo har ve a moi pho na chungchang han soi bi hianin viewers te zinga ka milar ron soi te amwal pho lam pang sai dan ni phe chuanin chan lam nei ra na soi ching ti pha te po hi nom ve china kan milar du deu te chanchin a chezong a khan ngai thla ki chon a soi tu te po hi nge ol te po ni mai thei eng po chum ni se ka ron soi du tak zo ka chu baya sakin thu ka soi ngai ka in shilova tin soi po ka du bik chuang lova ke chuanin sabram media lam mina an chwa dan te sabram kherlo po a amilar jing te po nyang chu sadian tak tak te na an chwa dan kha mizo changin ka thiam ang angin ka sha thei ang ang te ka ron translate ve mai chawani a baya sakin karon soi lem lava soi chia tum ranin karon soi ngai lo boka kha kamilo sha sakave ola ton chuma po hian Kim Soo Hyun le Kim Seron te chungchang bi ka po kan na sha thei china chuan Kim Soo Hyun te am pang sai thi a cha zonga han soi turi ala omlo em maya an mani ronin soi fya dan la ni se Chinese media lamin chutyang chu ni lo de wang kan ti thei tur ang chi thil kha an lo hai chwa sak ve zel boxi chu wang chuanin Kim Soo Hyun fans te tan po ngai thla ka la shi om don fiao ti po ka shia kan mila du te chanchin a chilam pang zonga kan ngai thla ka wang mai khan a soi tu te kha bias takin thilan soi ti na ani bik chang lo ti mi lo shat pu sham don ya oli thuthar om zel te ni chuanin han nga khom de uphotila soi tham te aw mani chuan karon ti chuak zel tura ngayang o khe tu te tun chum tan chan khati zong khan ni phot mai se in zawai chunga lom thu ka soya video ka post le tur te milo ngai chan sak le sham don ya